Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Mugisha Group Time. Uyu rero ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye aba ari kugenda avugwa mu mikino hirya no hino. Uyu munsi rero ni amakuru turi bwibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Hera mu ikipe ya Rayon Sport ikomeje gushaka umutoza ugomba gusimbura Guy Bokassa. Uyu rero akaba yarasezeye muri saison ishize. Ibiganiro rero bikaba bigeze kure n'umutoza wa musimbura ese ninde. Umukinnyi wa mbere hano mu Rwanda akurikiranweho icyaha cyo kurya ruswa, rero akaba yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda. Rayon Sport kandi ikomeje kugerageza kuba yasinyisha rutahizamu mpuzamahanga ukina mu gihugu cya Kenya. Tutarava muri Rayon Sport kandi turayigarukaho aho yatangiye ibiganiro byo kuba yakongerera amasezerano Mugisha Gilbert. Turaza kandi kugaruka ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, tureba uko bagiye bitwara muri iyi minsi. Umukinnyi nka Yannick Mukunzi ndetse na Medi Kagere. Amakuru yacu kandi turaza kuyasoreza ku mugabane w'i Burayi, tuvuga ku bivugwa muri Manchester United ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Ni amakuru rero mugiye kuba muri kumwe nanjye Ntamunoza Calixte, ubahaye ikaze aho muri mu bice bitandukanye kandi ubifuriza kugubwa neza no guhirwa mu byo muri gukora. Ni mu kanya gato katarambiranye rero tuza tubagezaho aya makuru mu buryo burambuye, tuyasasanura yose tuyabagezaho uko yakabaye. Rayon Sport yacu burya n'ubuko, ikipe y'Abanyarwanda burya n'ubuko, turabakunzi bayo burya n'ubuko, mu bihe bino mu byiza burya n'ubuko, ngo ayimama ndaraye ibyinire mure, ayimama ndaraye. Tudatsinze cyane rero reka duhere kuri Rayon Sport aho ikomeje kuba yashakisha umutoza wasimbura Guy Bokassa uherutse gusezera muri ikipe. Ibiganiro rero bikaba bigeze kure ku munya Brazil. Uyu rero akaba ari Robertinho, muramuzi cyane muri ikipe kuko yigeze kuyiyobora ndetse yayigejeje kure mu marushanwa ya Confederation Cup. Mu rwego rero rwo gutegurana imbaraga umwaka utaha w'imikino, ikipe ya Rayon Sport ikomeje gushyira imbaraga mu kubanza gusinyisha umutoza mukuru ngo izaba ari we ubafasha no kugura abakinnyi batandukanye azakoresha. Ku ikubitiro ikipe ya Rayon Sport yagiranye ibiganiro n'umutoza w'umurundi. Uyu rero akaba ari Harinzingu Francis wasezerewe muri Police FC ndetse na Ndayiragije Etienne. Uyu rero akaba asoje amasezerano mu ikipe ya Kiyovu Sport. Gusa rero ntabwo bashoboye kumvikana kuko bose ntabwo bahurizaga ku mafaranga iyi kipe yagendaga itanga. Uyu muyobozi rero, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabonaga yuko bugomba gutanga amafaranga angana nk'ayo bahaga Guy Bokassa wavuye muri iyi kipe, kuko bubona aba batoza nta tandukaniro bafite hagati yabo ndetse na Guy Bokassa. Amakuru Mugisha Group Time nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bugeze kure mu biganiro na Robertinho ndetse nta n'igihindutse. Uyu mutoza yasesekara hano mu Rwanda mu kwezi gutaha. Biramutse bikunze rero uyu mutoza akaba yahita asinya muri Rayon Sport imyaka igeze kuri ibi. Amakuru yizewe nuko Robertinho yamaze kumvikana na rutahizamu Michael Sarpongo wari warirukanwe mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse uyu mukinnyi akemera no kuba yagaruka muri iyi kipe. Amakuru kandi dufite yizewe nuko umukinnyi ukomeye cyane uyu nguyu akaba ari Sefu waruri mu biganiro na Rayon Sport. Bivugwa yuko uyu mutoza Robertinho aramutse agarutse muri iyi kipe byakoroha cyane ko na Sefu nawe yasinya muri Rayon Sport. Uyu Robertinho rero w'imyaka 60 yatangiye gutoza mu mwaka wa 2002, yageze mu Rwanda muri 2018 ahabwa amasezerano y'amezi 6 yongerewe mu Kuboza 2019. Yafashije ikipe ya Rayon Sport gukora amateka, igera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup, agera muri kimwe cya kane cya Sekafa Kagame Cup yabereye mu gihugu cya Tanzania. Uyu rero twabibutsa ko yatsindiwe ku mukino wa nyuma ku gikombe cy'amahoro cya 2018 mbere yuko yegukana shampiyona y'uyu mwaka w'imikino 2018 2019
2019. Muri Nyakanga 2019 Robertinho yagarutse gutoza ikipe ya Rayon Sport, ariko yaje gutandukana n'ikipe nyuma yo gutoza umukino wa CAF Champions League yanganyijemo n'ikipe ya El Merreikh. Yatandukanye rero n'ikipe nyuma y'ibyumweru bitatu gusa kubera ko atigeze yumvikana n'uwari uyiyoboye, rero akaba ari Munyakazi Sedat. Iyi rero ikaba ari inkuru tuzakomeza kubakurikiranira hafi nka Mugisha Group Time nk'uko twabyiyemeje. Tudatinze rero reka aya makuru tuyakomereze hano mu Rwanda, aho bwa mbere umukinnyi yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusaba ndetse no kwakira ruswa. Rero akurikiranywe n'umugenzacyaha umunyezamu wa AS Mahanga. Uyu rero akaba ari Mbarushimana Emile uzwi cyane ku izina rya Rupari, yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kurya ruswa kugira ngo yitsindishe umukino. Hari rero muri shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umwaka wa 2020-2021. AS Muhanga rero ni imwe mu makipe yakinnye imikino igatsindwa rero ku buryo bwibajijweho n'abafana ndetse n'abakurikirana umupira w'amaguru. Twavuga umukino bakinniyemo na Gasogi United, Sunrise FC. Ikaba rero ari imikino bagiye batsindwamo ibitego bigeze kuri 4-0, 4-1 gutyo. Ibi rero ikaba ari imikino yagiye yibazwaho n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Umuvugizi rero wa RIB yemeje amakuru avuga yuko uyu Mbarushimana yatawe muri yombi. Ni ikibazo rero cyo gutegura imikino kimaze iminsi kivugwa muri football yo mu Rwanda, ariko umuntu akibaza iherezo ryacyo. Ariko ubu ngubu ubwo inzego zibishinzwe zaba zakinjiyemo, twatekereza rero ko zaba zigiye kuba zakivugutira umuti. Urwego rero rw'ubugenzacyaha rutangaza yuko rwatangiye iperereza kuri ruswa ivugwa mu mikino ndetse cyane cyane by'umwihariko umupira w'amaguru, nyuma yuko babonye ko muri iyi mikino hari icyitwa match fixing. Rero ni uburyo bwo gutegura umukino kugira ngo havemo resultat ikipe runaka ishaka. Umuvugizi wa RIB uyu rero akaba ari Dr Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ko ubu RIB yinjiye muri iyi gahunda ndetse ko igomba kurwanya iyi ruswa. Yabwiye itangazamakuru ko yatangiye iperereza kuri ruswa ivugwa mu mupira w'amaguru, kandi iperereza rizakomezwa n'ahandi hose havugwa iyi ruswa. Yemeje ko ku itariki ya 3 z'ukwa karindwi 2021 nibwo RIB yataye muri yombi umunyezamu wa AS Muhanga Mbarushimana Emile, akaba akurikiranye rero ho icyaha cyo kwakira ruswa y'ibihumbi 600, aho yabisabaga umwe mu bayobozi b'indi kipe yagombaga guhatana n'ikipe ye ya AS Muhanga. Umuvugizi wa RIB rero yakomeje avuga yuko iperereza rizakomeza muri AS Muhanga ndetse no mu yandi makipe agiye atandukanye. Yemeje kandi ko Mbarushimana Emile yemera icyaha cyo kwaka ruswa, kandi uyu munyezamu abisabira imbabazi. Nubwo avuga yuko ari we wafashwe wenyine, yavuze yuko ibi bintu bya match fixing ari ibintu bisanzwe bikorwa mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Yemeje yuko rero hari n'abandi babikora. Yemeje yuko iperereza rizakomeza mu makipe agiye atandukanye ndetse no mu zindi sector zose zaba zigaragaramo iki kibazo. Rero kikaba kizakurikiranwa kugira ngo buri wese wagiye abigiramo uruhare aryozwe iki cyaha. Umuvugizi wa RIB kandi yageneye abantu ubutumwa, ababwira yuko rero ruswa icyo yabishingiyeho cyose, cyaba amafaranga cyaba igitsina, ari icyaha kandi kigomba gukurikiranwa mu mpande zose, haba mu buyobozi ndetse no mu mupira w'amaguru. By'umwihariko rero mu mupira w'amaguru hajemo ruswa no kwitsindisha. Ibi rero bikaba bidindiza ireme ry'umupira w'amaguru. Ntago imikino ishobora gutera imbere harimo ruswa, bituma rero uwagatwaye igikombe atari we ugitwara kuko haba hajemo kwitsindisha. Ibi rero bikaba bituma bibabaza abafana. Twagiye tubibona yuko abafana batakaza icyizere ndetse bakaba barekera no kujya ku mastade. Icyo RIB rero yifuza nuko habaho competition, hakabaho guhangana hagati y'amakipe. Ikipe igatsinda kuko ibishoboye, ikipe igatwara igikombe kuko ibishoboye hatajemo kwitsindisha. Umuvugizi wa RIB rero avuga yuko mu gihe cyo kwibohora nk'iki gihugu cyagomba kwibohoraho ari ruswa cyangwa se ikindi cyari cyo cyose cyadindiza igihugu. Mu bidindiza rero igihugu n'umupira w'amaguru muri rusange harimo na ruswa. Rero ubushobozi ndetse n'ubuhangange bw'ubugenzacyaha hano mu Rwanda twizeye yuko rero buzavugutira umuti iki kibazo, ndetse tukabona amakipe ahangana hatajemo ikiswe gutegura imikino cya
byamaze kuba akarande hano mu Rwanda. Twizere ko ubugenzacyaha butazareba gusa abakinnyi, buzareba abasifuzi, bukareba abayobozi b'amakipe, bukareba n'ibindi byiciro byose bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru, cyane cyane ko mu basifuzi wahoze abayobora uyu rero akaba ari Gasingwa Michel yigeze kuvuga yuko aratabaza cyane asaba RIB yuko yaza mu mupira w'amaguru kugira ngo ikemure ibibazo bigiye birimo, harimo ibibazo by'imisifurire, ibibazo by'abatoza barya za komisiyo. Rero nyuma yuko uyu Gasingwa Michel atabaje, hajeho rero kurwanya, yarabaramurwanyije bikomeye bimuviramo no kuba yakwegura. Nyuma rero yuko abivuyemo, urabona yuko ubu ngubu aribwo izi nzego zaba zibyinjiyemo. Twizere rero yuko iki kibazo kigiye gukemuka, ikipe ikajya itsinda yabikoreye, umufana akava ku kibuga avuga ati natsinzwe nemeye, atavuga ati umusifuzi yanyibye, atavuga ati umukinnyi runaka yitsindishije. Rero ibi bizadufasha kubona amakipe akomeye, amakipe azajya ajya ku rwego nyafurika agahatana, amakipe tuzajya tubona atanga abakinnyi bakomeye mu ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe y'igihugu nayo igahatana, tukabona umupira mwiza cyane. Nizera rero yuko ikibazo cyo gutegura, ikibazo cya mafia iri muri football kiramutse kigiye buheriheri, rero twabona umupira mwiza cyane kandi football nyarwanda yatera imbere. Rero ikaba ari intambwe nziza cyane twashimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu Rwanda. Tudatinze rero reka amakuru tuyakomereze mu ikipe ya Rayon Sport. Nanone mu ikipe ya Rayon Sport rero biravuga yuko iyi kipe yamaze gutera intambwe ikomeye yo kuba yasinyisha rutahizamu ukomeye cyane kabisa mpuzamahanga ukina mu gihugu cya Kenya. Rero ikipe ikaba yari imaze iminsi ishaka umukinnyi witwa Hakizimana Muhadjiri ariko ntibashe kumubona kuko ikipe ya polisi ariyo yabashije kuba yamwegukana. Ikipe rero ikaba yaramaze kwerekeza kuri rutahizamu mpuzamahanga w'umurundi. Uyu rero akaba ayitwa Shaka Bienvenu ukinira ikipe ya AS Leopards yo mu gihugu cya Kenya. Twabutsa rero ko kuva mu kwezi gushize nibwo amakuru yagiye asakara avuga ko Shaka Bienvenu yifuzwa na Rayon Sport, aho Hamisi Cedric wabiciye bigacika muri ikipe ya Rayon Sport hagati y'umwaka wa 2012 na 2014 ariwe waba waramurambagirizaga ikipe ya Rayon Sport. Amakuru Mugisha Group Time ifite nuko ikipe yamaze kumvikana ibintu hafi ya byose n'ikipe n'uyu musore. Rero ikipe ya Rayon Sport bakaba baramaze kumvikana, ndetse mu mpera z'uku kwezi akaba ashobora gusesekara hano mu Rwanda i Kigali kurangizanya rero n'iyi kipe ya Rayon Sport. Mu mwaka wa 2019 rero 2020 uyu musore yakinaga muri Tunisia, ari nayo yavuyemo muri 2020 yerekeza muri AS Leopards yo muri Kenya, ariko nayo ntibagirana ibibazo kugeza ubu ngubu. Avuga yuko afite ikibazo kijyanye n'imishahara. Uyu rutahizamu rero w'imyaka 21 y'amavuko ikinira AS Leopards imurimo ibirarane by'imishahara bigeze ku mezi 5, hakiyongeraho rero ibihumbi 12 by'amadolari bamusigayemo ubwo bamusinyishaga, ndetse bamurimo n'amafaranga agiye atandukanye y'uduhimbaza musiki tugeze rero ku mikino 7. Byose hamwe rero bikaba bigenda bigahwana n'ibihumbi 18 by'amadolari. Iri deni rero rishobora kuba ryahesha ikipe ya Rayon Sport kuba yabasha gusinyisha uyu musore nta yandi mananiza yariyo yose agize mu ikipe ya AS Leopards nk'uko rero amategeko ya FIFA ndetse na CAF abivuga. Tukiri muri iyi kipe ya Gikundiro, iyi rero ikaba ari Murera. Biravugwa yuko iyi kipe yatangiye ibiganiro byo kongera amasezerano n'abakinnyi bayo bageze kuri 2. Ku ikubitiro hari umukinnyi witwa Mugisha Gilbert, urero akaba ari umukinnyi usatira aciye ku ruhande rw'iburyo. Rero muri 2021 kuvuga uyu mwaka turimo nibwo yasoje amasezerano yarafitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Bikaba rero binashoboka yuko yayisohokamo kuko ubu ngubu ari wo twakita free agent. Mugisha Gilbert umaze imyaka 4 yose muri Rayon Sport, hashize igihe kinini rero yifuzwa n'ikipe ya APR FC, ariko bikarangira ikipe ya Rayon Sport ibashije kwihagararaho uyu Mugisha Gilbert ntasinyiye muri APR. Amakuru yizewe rero nuko muri iki cyumweru ikipe ya Rayon Sport yagiranye ibiganiro na Mugisha Gilbert, gusa bikaba bitarahise bigenda neza ngo ahite yongera amasezerano. Uyu mukinnyi rero yasabye ikipe ya Rayon Sport kumuha miliyoni 10
12 z'amanyarwanda, gusa iyi kipe yo ikaba yaramuhaga miliyoni zigeze ku 8 ngo ayisinyire imyaka 2. Na n'ubu rero ibiganiro biracyakomeje hagati y'impande zombi, tuzakomeza kubakurikiranira turebe rero aho bizagana. Twabibutsa yuko Mugisha Gilbert yavuye mu ikipe ya Pepiniere FC aho yasinye imyaka 2 muri Nyakanga 2019, akaba yarongereye andi masezerano y'imyaka 2, uko ubu ngubu rero akaba ageze ku musozo w'ayo masezerano. Uyu musore rero mu mwaka ushize w'imikino wa 2021 ntago yacinnye imikino myinshi kubera ko yagiye yibasirwa cyane n'imvune, ariko yafashije ino kipe gutsinda ikipe ya Bugesera FC ibitego 3-1, aho yatsinzemo ibitego 2. Ni umukino rero yitwayemo neza cyane. Reka rero aya makuru yacu tuyakomereze ku bakinnyi b'abanyarwanda batandukanye bagenda bakina mu bihugu byo hanze, bagezaho uko bagiye bitwara muri iyi weekend. Bamwe rero ntago bahiriwe n'impera z'iki cyumweru, abandi byagenze neza. Reka rero tugaruke kuri Kagere Medi ukinira ikipe ya Simba Sports Club, yasoje icyumweru mu marira n'agahinda bikomeye nyuma rero yo gutsindwa n'ikipe bahangana cyane, derby ikomeye cyane hariya muri Tanzania, aho rero yatsinzwe. Ni mu gihe Yannick Mukunzi we yitwaye neza cyane, aho yitwaye neza mu mukino agatsinda ndetse agahaisha intsinzi ikipe ye ibitego 3, byahesheje rero amanota 3 ino kipe akinira. Umukinnyi Mvuye Kuremera we rero akomeje gukorwaho n'imvune y'urutugu, ntabwo yari mu bakinnyi ikipe ya Tusker FC muri Kenya yakoresheje ikinana Ulinzi iwayo, aho batsinze ibitego 4-1 ni mu mukino wa shampiyona. Dukomeje kandi muri shampiyona ku munsi washize nibwo hari ku cyumweru rero nibwo ikipe ya Bandari FC y'umutoza Kasambungu Andre yanganyijemo mu rugo na City Star. Iyo shampiyona rero iyobowe ubu ngubu na Tusker FC ifite amanota 47, agakurikirwa Bandari yo rero ifite amanota 33, ikaba ari ya gatandatu muri iriya shampiyona yo muri Kenya. Bibutsa kandi ko kuwa kane wa kiriya cyumweru gishize aribwo umukinnyi wa hano mu Rwanda Iranzi Jean Claude nawe yari ameze neza cyane mu ikipe ya Farco FC, iba rero hari mu cyiciro cya kabiri mu Misiri. Rero iyi kipe ikaba yaritwaye neza mu cyiciro cya kabiri, ndetse bikayihesha kuba yajya mu cyiciro cya mbere, aho yari mu itsinda C, yasoje ku mwanya wa mbere n'amanota 64. Nyuma rero yo gutsinda Ben Abel ibitego 3-0. Iranzi rero akaba ari mu bakinnyi bari bishimiye gufasha iyi kipe kuzamuka mu cyiciro cya mbere hariya mu Misiri. Reka rero aya makuru tuyasoreze ku mugabane w'i Burayi, aho nyuma yo kugura Sancho ikipe ya Manchester yamaze kumvikana n'umukinnyi wa Real Madrid. Uyu rero akaba ari umufaransa Raphael Varane. Manchester United rero ikaba yifuza guhangana bikomeye ihanganira igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza, dore yuko umwaka ushize yasoje iri ku mwanya wa 2. Ubu rero ikomeje kugura abakinnyi batandukanye, nyuma rero yaho itangaje yuko yasinyishije umukinnyi Jordan Sancho. Ubu rero iyi kipe ikaba yatangaje ko yatangiye ibiganiro byo kuba yakumvikana na myugariro wa Real Madrid. Uyu rero akaba ari Raphael Varane. Uyu musore rero asigaje amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Real Madrid, akaba yarabwiye ubuyobozi bwa Real Madrid buhagarariwe na Florentino Perez ko atazongera amasezerano muri iyi kipe. Uyu mukinnyi rero akaba yaragaragaraga muri Euro, aho Ubufaransa bwasezerewe muri 1/8. Yahise atangira kugirana ibiganiro n'ikipe ya Manchester United imwifuza bikomeye cyane. Ibinyamakuru byinshi rero byo mu Bwongereza byazindutse byandika yuko uyu mukinnyi yamaze kumvikana na Manchester United ngabe yakerekeza muri iyi kipe igihe kigeze ku myaka 2. Rero akaba agomba kugurwa miliyoni zigeze kuri 57 z'amayero. Bibutsa yuko uyu mukinnyi Raphael Varane yatwaranye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye n'ikipe ya Real Madrid, amaze gukinira imyaka igeze ku 10 yose. Amakuru rero dufite nuko dukura mu binyamakuru bitandukanye nuko uyu myugariro yamaze kwemera yuko nawe yifuza kuza mu ikipe ya Manchester United, aho rero yaba yaragiriwe inama n'umukinnyi mugenzi we bakinana mu ikipe y'Ubufaransa yuko rero
aza mu ikipe ya Manchester. Uyu rero akaba ari Paul Labile Pogba wamugiraga inama. Turabashimiye rero kandi tubifuriza gukomeza kugira intangiriro z'icyumweru nziza kandi Imana ibahe impagarike n'ubugingo.